Četvrta planeta Sunčevog sistema je planeta Mars ili kako je svi mi bolje prepoznajemo takozvana crvena planeta. U ovoj novoj emisiji na kanalu Prirodnjak TV predstavit ćemo vam neke zanimljive činjenice o planeti crvene boje iz našeg komšiluka. Mnoge planetarne misije pokušale su da utvrde da li i najosnovnija životna forma postoji na površini planete Mars. Iako rezultati pokazuju da na površini Marsa ne postoji život, naučnici spekulišu da su uslovi za život pogodni ispod površine planete. Buduće misije tek treba da testiraju mogućnosti prošlog i sadašnjeg života. Ali pored toga što znamo da je Mars četvrta planeta u Sunčevom sistemu, da je nazvana po rimskom bogu rata i da je najmanja planeta u solarnom sistemu iza Merkura, šta još mi zapravo znamo o ovoj crvenoj planeti? Znamo da je Mars udaljen negde oko 300 miliona kilometara od Sunca i da je njegova ukupna kopnena masa i kopnena masa Zemlje veoma slična. Površinska gravitacija Marsa iznosi oko 37% gravitacije na Zemlji. To znači da na Marsu možete u teoriji da skočite 3 puta više od onoga što možete skočiti na Zemlji. Postoje sada mnogobrojne fotografije raznoraznih satelita koji kruže u orbiti Marsa, a najpoznatija je NASIna sonda Odyssey koja koristi infrared kameru i koja je do sada napravila najrealističnije fotografije ove planete. Ova sonda je slikala razne materijale koji se danju zagrevaju, a noću hlade. A ovako izgleda globus planete Mars koji je napravljen od 20.000 slika sonde Odyssey. Što se atmosfere tiče, na planeti Mars čini 96% ugljen dioksid, što znači da na toj planeti ljudi ne bi mogli da dišu i da žive. Naučnici kažu da ima i prisustva metana koji se u zavisnosti od godišnjeg doba smanjuje i povećava u ciklusima. Kada smo kod godišnjih doba, od svih planeta u Sunčevom sistemu, godišnja doba na Marsu su najsličnija onima na Zemlji zbog sličnosti u nagibu ose rotacije. Na Zemlji je ta vrednost 23,4 stepeni, a na Marsu 25,19, s tim što godišnja doba na crvenoj planeti traju skoro duplo duže od godišnjih doba na Zemlji, jer Mars orbitira oko Sunca na većoj udaljenosti, zbog čega jedna godina traje oko 2 zemaljske. Planeta Mars takođe kao i planeta Zemlja ima severnu i južnu polarnu kapu, samo što su polarne kape na Zemlji sastavljene od snega i leda, dakle sastavljene su od vode, dok su se na Marsu ove polarne kape stvorile usled zamrzavanja ugljen dioksida i metana zbog jako niskih temperatura. Severna kapa Marsa se naziva Planum Boreum, a južna kapa Planum Australe. Ispod ovih kapa je pronađena i zaleđena voda, a kada dođete do vode, velika je šansa da dolazite i do nekog oblika života. Mars je jedina planeta u Sunčevom sistemu pored Zemlje kojoj naučnici pridodaju postojanje života u nekoj formi, ali još uvijek nije zvanično potvrđeno. Što se tiče najviših planina u našem Sunčevom sistemu, zanimljiva činjenica je da je najviša poznata planina u Sunčevom sistemu upravo na planeti Mars. Olympus Mons je vulkan visok 21 km, a prečnik ove planine iznosi 600 km. Naučnici su otkrili mnogo dokaza vulkanske lave koji sugerišu da je vulkan i dalje aktivan i da se samo čeka moment kada će izbaciti opet lavu. Planeta Mars je po mnogo čemu slična Zemlji. Čovjek kao biće na planeti Mars bi mogao da preživi do 2 minuta jer je na Marsu strašno hladno i gde temperature padaju i do minus 65 stepeni, iako se u nekim prilikama na ekvatoru Marsa temperatura može podići i do 35 stepeni, uglavnom je temperatura u debelom minusu. Pored toga što je strašno hladno, čovjek tamo ne bi mogao da diše jer kiseonika skoro i da nema, samo je ugljen dioksid i metan. Evo jedne kratke informativne emisije o crvenoj planeti, planeti Mars.